Perkenalkan, nama saya Andiativa Firman dari kelas 8A1 nomor urut 8. Saya akan membacakan cerita Bugis Tau Sabarae bagian B. Tau Sabarae. Aga macoani waralena nasapeni. Waralena nalalei napa narakoi napa narunu napa narikarungi. Nakaitoni para mata angkai naleme. Naya naparikanto nasari iri salipina napa nabeke. Na yaro tasiolae nadokoi care-care napa naputama napa sikorei waralena napa naparikarung napa tekerengi lao ribolai wenini nalani songko nala sabara si bawa wajunna mataru lao majuleka mangolori matuang orwanena makadai matuanna aga tumbo paralu yaro upalatu riidi barang wadingi riwarenga yaro waralee makadai matuanna Bambo, alani, iko memang muatu punna, mailo ko magai. Makadai la sabara, mailo ka macue kulagoku lao mitai-tai kampona tawe. Madecen ni mbo tambah-tambai pengalamanmu. Iapa maluang ko acuera kulagomu. Engkau mua suku-suku lawakku. Warepi lagomu pasewa kapalamu. Nairi palatu kenala Muhammad karebairo sadiani pacuei la sabara maranutoni matua makundraina nakeda tedene tu riwanwana tawe aga nadapini watuna jopa kapala riataini lau bainena matua makundraina siponga jopana kapala tuliri sapani la sabara riana kapala Tuli monroni rilebona kuruna riruntuni riana kapalae kawadingi kunai tatiwirangi nandre para luna riana kapalae ritiwiratoni nandre kurita riana kapalae angkanana angkasi watu na curita la sabara si bawa anak kapalae si tonga-tonga nala Muhammad malago ka ada nala sabara magatosi tacue aga akatata pakutanana anak kapalae machinaka mitai wanwana tawe Yatona waselena darakku wala modala akataku kupiro nasapa jamang makadatosi anak kapalae machinaka useding macueri idi silaoni matu apa ya ritema ri kapalae kumi ripotanange sapa-sapa jamang letui kapalae ri Singapura napanoni waralena ridua riana kapalae naya dendela Muhammad dena jampangi wila sabara naya la sabara dena maceke ati risalai rila Muhammad makadela sabara onrono bola mujagai waramparange ujopa sapa onrong madepe letui la sabara ri tokowe nakutana ni tokewe magai musapai tokewe loko meluag dui de engka para luku kutokewe engkana tokewe napi tani itanna dua batu makadai la sabara engka manuku den engkana ita tawe iko bawang upitang na olo ni la sabara Muhammad na paresa ni para matai nakutana ni siaga alina na rekoloko sabi dua lamari bara lolongis lise makadani la sabara jadi ni makadasi la sabara lo mupa ma bicara siaga batuna ripa sabirangi iya si petae makadani tokewe 10 batuna ale tokewe 50 batuna ala memangi tokoku makadani la sabara taroni riolo uparesa nalani para matana 50 na bilangi 50 napa napital tokewe pada muga iya toke nareko pada mui jaji ni toke makadani tokewe jaji ni alani ya mana tokoe makadani la sabra yang mana puna nasuleni tadun rupa napa tujui si laona napake ni pakia suku-sukuna na puadani tokewe baju na puadani tokewe baja ursuni surat-surana angka silauku ulori malai aga na jopa malai silonari pelabuhannya letuni ri pelabuhannya makadani la sabra maka singir yakana warale we laona mobioto
na ya silaona dendre macuewi na sengi tauwe la sabara de umaelo maberangi baraku depi gaga siloko. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.